Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba his preaching son Shilla, ubala shong thai no kumu chief executive member jongka Khasi Hills Autonomous District Council, haga singitho ding shitarik ulaber ulaong ba persya ya ke Citizenship Amendment Bill, balawan ra da sorkar National Democratic Alliance, bala lam khmat da seng BJP. Haba keren syakilat patai kubor haga tay gasngi uba Shilla ulaong, ba haga jing sngo jong uhi shimet persya ya ke CAB, namar ba sorkar NDA, bala yalam da seng BJP, ka perkhat na kapenta ka jing mentoy jong kari India barok kawai. Henry ka jing sngo khia jong kadai ka jing wan toj kertep jong ki mender na ki wai pat kiri haga ba ka sorkar Meghalaya kadai ban munjur ya ka jing pentri kam ya ka inner line permit hapo ka jala. Schedule hi paragraph ka balai paragraph ka saw ka hindri ka pra ka sipo ka bagkumju ka di rules ka dawa yang i bangi de ben submit be ya ka bill na district council show governor di kamjudi ka kon mangin submit na ba ka DCE di hadir ka governor ka sipo kamno di ya ka wong ba uhaban submit pat i kini bill ban pan ya ka advice jong ka council of minister yong ya kata baga di ka internal arrangement jomu di ya kata ngin keren ya kata di urap diang ya kata di menta kemun ula accept ya kata ba ki bill ki di ban issue di compare la daw simpol bu guru kemun tambang ini ban submit nomor ba dan nomor yang ini submit ba ka state government ini memang ini ka autonomous body ki ben enjoy ya ka autonomy ka wangiyo Naklin bangi dan imdadon kata gajing semua persyak kum ya kenika CAB. Bangi nong ba niyo persyak ya kenik. Namar ba kadai ki interest na kabanta jong kari India Broadway. Idon gajing semua na kabanta gajing shale benjo ki Hindu sa Pakistan. Mapi ka jong kari India kwa ya kata kai CAB shim ni yang ngam ngasmo nga penpaw ya kata gajing keren jong smart jong governor. Nama kidon hi kaju gajing semua ya gajing shale benjo ki wipat joki para joki Hindu ikutan ha Afghanistan ha Pakistan bat ha Bangladesh henry ni nak kabanta jongi pat ngim ni kwa ban ya dai lagi bat ka ban ya dai yang ni kedai kan ni interstitial influx dan kaman yo ya kan ka ILP ya katangi penpau abangi kwa ban yo ya ka ILP berpa bangi ngisku burom ya kinong India henry ni dan pak gajing shifting yo kinawan sibun hidup no mengibat tanggata nomor kada apa ki ngiyo bandon ni ka ILP ya ki genuine non tribal ki bade kinong India ki beladan ni pura mi ki beladan ni la muslim ndut mensha ndai kumo kalau mentakin wan kertep kumni kumo kin sa out number ini ngi welcome makin wan shaga religion welcome iki di kadi ka sentiment mo para jai bindri kita ta jing sngo ni ngai kani nga so banong i be ya ka jing sngo ya kai ka ba nong India sngo henry naga banta jongi hni ni dan kami kini ka ILP dan kam kerci ingin ba kini ka ngin yo ka order ko yang la Supreme Court nang ba ILP kan yo ban kap no nang tarang yuan su governor ba un pelong ai no yo tu ka administration of land bill nang bakini kikur ba dosan hajar teli kin register no kini don kiseng kur nang ba nang tu ngila ban sandur ni kini kecak putri nama ngai ima balik nga kawi ka daw ka bangam tre banyale election along ba ka election kadi bende ka port thu henry ibabun ki party ban ki candidate ki la panlong ka port head upai ba ukai so ha ka port election ki candidate ki la long ding so manta ha pai ba dri balik thung to mau lik head tin mar kata garau ki candidate ki badon ban trehok ya ka kam kim nut mi shu itang itu ki candidate ki ba lesi kidon so ban ai dia kata kelok dia kani ka dah kani ka senjuk jokirang bakur ngit salak ban wanra ka jing sneng ka jing kra baju pilinti ni kayo pai ba unum kwilinti ban lek hit so ha ka por thung por election kalau mangin thung yu ding so bau sami so san snem ndai mentapat ni ya kata ka san snem ngim perkhat ni perkhat ban yok hit so menta hai ni por menta de pim kai u hap hi tu so